news na hwe me. Nti madam pacho na hospital kum ni oka so beje ahweye no. Ana me nana mo pene so man. Nti madam pacho no kura wan hye dan hwemhwe papa bia na ono so de koye. Nti okoye no na me nko hospital da. Ana me ma me ketua ne frɛ me bla ba ko na o sendi mi sika mam de ko hospital. Nti me ko hospital ba na me ti me nana ho no na ma me bi ebe fa me se obehwe me amama wo ma wo mu nyina obehwe mbibiem. Nti madam pacho me wiye ye na omusi me ba na niye we nya don this. Ana madam pacho wonya de enka boldly be bold. Madam pacho no omusi na niye ne ya wonya de en don this. Wo fere Madam pacho wo yesa wo ko school wo huna de da because teacher ni bi se wasem a eye wo se ade nka metwa ehu nti wontumi nka no obi akoka wo se answer no nti ka de wo ka no eye no ano no. Madam pacho am so enya don this wonani na no mo je ye to agogo. Nti madam pacho ni esi eni sky de ko na esi omoma yemble fi Akoma FM madam pacho ambulance ni be fa na omde ko agogo. Nti madam pacho e ka ebo ye nyina ma me ne netwe ne nyina ma ye nti e wo ye no me wo wie no se ma me ne so ni aduane nti me nkom ma me wo bogu. Nti me ankasa me de me papa ewu nti me ma me ekowale be ma bi ofufuro wo bogu. Nti me ko ho no no mo hwe me didie mu kura na me hye de nya aduane ndi papa. Eye ana papa ne so sole okono me ma me kunu ne so sole okono mo samba na okasa na me sam na kura me nya bi nsi ne ma na nti eyesa me ma me ketu abi onkwanta o chikusua ne tombra na oka otu ne ne ma na o se ene meba de ameme mfiri bogu ombla mbeboa no ne yenka benkunton nti ono ne ma me ba ye nti madam ma o ba henefa enkwanta ho no nti me ba henefa enkwanta krobe so enkwanta madam pacho enkwanta na wa henefa madam pacho e wo dwaso ti dwaso enkwanta madam pacho e bogu enkwanta okay ye ne ehye mfimfin okay Ti o maame ba ho no me ba ye no na maame na ameti ne nchen no ana o ka che me se o maame ketua ne krampo na frɛ wo se brana mo be ye aduane na ade nti na unku bisa ne se be ye aduane na me ko bisa me maame no na maame ne se o be ye aduane no nti madam pacho ba bia me ba ye no mi so mi nya sam na me ba no me bone na twi mi so mi nya sam na bi si nyam nti ye pena me komi maame nua no ho no me komi maame ketua no ho no na bia me boa na o se me ngi fa isiri ye de enkoto samana na me ko nti madam pacho me sole ya na me ko ho no na maame na me nyima a wo hwe me nyina nti se de o se o hia me wo fie ho bi mu nti o tume nti me fa me nyama blind nti madam pacho me ba ha Monday na Monday no mo se nti maame no a ohwe wo e ma wo ye no die nti na maame ne sesese wo pam wo madam pacho se mo obogu ho no enna me maame ketua no so na me ba nkwanta na o ka se enye benkunton nti me sole a me maame ketua no na me ko no ho no me ye ma de nyina wo fie ho wi e wo maame no ho maame ne friend saying to ye friend no Maa Akos nti wo ye wa de nyina wo Maa Akos ho a madam pacho na me ko me maame ketua no no na makoboa na de na bia o se me ngi fa isi ne de nkoto samana na mama me aduane nso adi wo ho no adem Maa Akos ne wo ma waduane ni madam pacho si wo no ni aduane me ba ye kro bi ka che me se ba ma ba no ni aduane o de be ma medi mo no aduane wo fie mo ni kitchen madam pacho kitchen mo no aduane se madam pacho ne sister ya Kate ni tunti na me gina ya me ba kwanta ho no wa nti na ba ho sister me ma me ketua na o ka so ne me ye aduane aton no na menye sika kakra na nti na me ba ye no nti adan na ene wo ma me ketua no enye wo ene ne wontina ne fie dan se wo be free Maa Akos ho na wakohye wo ma me ketua no wakọ no aduane aye bibia ma no ansa na wa be fie adan na ankocha ma me ketua ho madam pacho hon mu na dan ni hon minti me ba ne kan bibia ma bibia ye nti asese maame ne pene so se bia sister ya Kate hon mu no na e ma me dan se me ndem nti anka me yam me bibia nyina ho wi anopa no na anka makwa akoboa ade ye no sister me maame ketua no hono
Okay. Enti yemra emema no mu emema no yemienu. Ati for mema yeka wo mu asem no, wo mu yetu. Ye baba akoso, ye wiane akoba ako. Owura ekwan be so na so fa so hia no. Madam Patro no na se me bla efra kwantu mo ba efra buche. Kasa wo mo se wo monte. Se ya na akasa wo fie. Madam Patro me bla ni fra buche ba ye na de adwane koma no. Enti me ba no na owura no eje me number. Ana kwabena no enso je me number. No omo wen no omo wo de ye nka owura no ne kwabena ni nyina na ewo ba bi fa akọ. Madam Patro na omo nya na wo ba bi fa akọ mo je number ne boom. No omo ye den. Madam Patro na so mo hwebo wo baby a omo ton san. Enti Madam Patro kwabena. Na bo be sen. Madam Patro na abo be 8:30. Kasa. Madam Patro na abo 8:30 ekobo 9. Anajo ananopa. Madam Patro na ya anajo. Madam Patro. Ena wo di aduane koma wo bra. Enti me de koma na ameba no. Ana omo mie no je me number wo store nanim ho no baby a omo hwebo no. Enti Madam Patro owura no na oka so kwa koja me kwan no koja me see information ye information bi echi ana koja me see ho no to koja me so no bi sam say then na me see menum drink no say nya me 20 cedi enkoto bie enti Madam Patro no ka so pementi anopa bie ana me ko madwuma mo no ko gisika enti okoja wo kwan no enkomo be na no wani wudie Madam Patro ka so pemi ana me na me so me pene so man Owura ka so opewo. Madam Patro. E na wo pene so ma no. Na emotiri nkommente. Enti Madam Patro. What did you say? Madam Patro satam na opewo. Na me 16 years. Satam na opewo na we 16 years. Madam Patro. E na say opewo a wo so wo mfie say. Madam Patro na menyem ne so na mo 17 June July mu na menya 18 years. July mu no wanya 18 years. Okay. Na wo bra pa na efri akwantuo mu ba ya wo di aduane koma no ana se oye hwan wo bra Madam Patro me blanca kasa mame Patro me bla ofri ne ba Madam Patro so fabuche ne ba ya no o se o fabuche ne ba but ne na na ye ne ya wo bra oni ni free mame ba ko papa ba ko Madam Patro mo di o mo papa nko ye free mame ba ko ena ofra bro chire bae Madam Patro na wo ne hwan na ti a wo no aduane de akoma wo bra no ewe Madam Patro na me maame ketua ne neti oba ne de wan beto maame anka so wo no na maame wo ne de o bogu wan minti ne maame ketua na na o hwe ne san to no aduane bia nam de koma no me na ho no nti wo bra na oto na ho nti wo maame ketua no aduane wi a na wo waje na o de akoma wo bra no wo abro chire kuro be so Madam Patro no see efre baby Libya. Wo bra ko Libya. Madam Patro. Okay, ena obae. Ba obae so de enan a eye ne ya ne bae. Madam Patro. Okay. Enti tema wo de aduane koma na wo hia mema mienu no. Madam Patro na me de akoma me bla me ba no. Ena mema mienu no nyina so je wo number. Madam Patro. Baby kro no a. Madam Patro. Ena wo so de ma wo mu mienu. Madam Patro. Yo. Enti mu kono na mu di nkomo ben yento aso mfiri ho nko. Madam Patro no ka say obehwe me. No say opewo. Opem no obehwe me no di mbeko ni kuru mi nti Madam Patro na ye ya wada enumere no. Nti Madam Patro nti efia ye keke bibia si. Ade na mo keke si ye kire me wo say ebra mo kono ose wo pe. Madam Patro. E na wo ti ase. Madam Patro. Obi se wo pa ene sen o ka ne sen. Madam Patro ka say obehwe me nti no me nkrofo ne so mo nti o bi wonu Madam Patro ka say obehwe me nti no be me saka bi louder Madam Patro ka say obehwe me nti be me bia ka so pemi ha na me ma ampene no ka so be no mo de mi re fi yo ka say me ensambe na me no na me se menum drink no ma me 20 cedis me fa nko tobi ti me diko tobi no nti ko to drink na wango Madam Patro drink ni de manko ankoto o discount show Madam Patro Minti o nyami na mi di nkomo woni amansan na di nkomo Madam Patro scan de manko ankoto mi scan to me ho manko drinking mateto aso e ana Madam Patro di mi ko Kumasi ti Kumasi mo ye di 3 days o ko Kumasi Madam Patro brebe no di ko Kumasi Madam Patro kasa
Madam Pacho, ya wada na nwumre no. Nti efiada na nopa no be yekọ be 7 mu ho no na yekọ Kumaso. Madam Pacho nwumre. Ana yekọ ye nti e di 3 days wo ho no nti me ba efie kwasiada be 11 mu na bedru fi. Madam Pacho bedru fi no nti ade achi Monday na me yare. Ana me ma me busa me say me nyim na me se me nyim tu me ma me kwa abontin ba bia no mbusa say yeso oba na nyim me se Madam Pacho me nyim it Madam Pacho ba sa na me flow owura na ka chen madam me friend me nya na ne fun adum enti na kwabena ne na ewo honom ana kwabena ne se saa de obaji nyinse na ide ahwe me tobo for ne nkomodie no agisi ewrewra mu or naive kakra nti 18 years no kran menya sure say obenya wo date of birth here saying Madam Pacho 6 July 2004 mente 6 July 2004 6 July 2004 Madam Pacho okay enti wose wo pe yawada enwum anajo be nai owura ena ade achi fiada Madam Pacho woni owura tu kwan free hene ko hene Madam Pacho ye free nkwanta ho no muko Kumasi kuro beso Madam Pacho anwea nkwanta ti mo besini twemu wo trede Madam Pacho kasa kasa mame Madam Pacho ye besini twemu ye free nkwanta ho no muko anwea nkwanta Kumasi anwea nkwanta ho na owura tie Madam Pacho enti ode wo ko fie na down for them ono ane dan ya wahan hotel anahe no do kwai Madam Pacho de meko onana fie Madam Pacho meko hu onana ebe ma ne onana ba wo efie ho no o mampamo Madam Pacho mampamo okwoye no wode wo chia ne nana ba ne nana ba ma Madam Pacho de omo chi omo mienu nyina sa wo ye ne de yin Madam Pacho no se kasa Madam Pacho no se me ye nege wo fere Madam Pacho baby dear ye die no let me tell you where did be they say me Maa Akos mawo ena Matilda won so aye den Madam Pacho me so mawo enti fede be na won bie mu fede nim enti bie wonum na mema mienu no wo mu tie mema mienu ni hu se wa ye serious wa ena wo mu ye mbehye wo mu ote de meka no we ye serious na ye serious ba se de we si kasa mema ni mienu create am we se be facha me jimi we hwe de okasa o mo basre wo ba bia wo mo te no a wo mo hwe no ba se wani abrema ko mesime ko ye bemme no mo eyi akwai na ni abre ya to atwi so what ase enti yire ho na kasa beten se kontom na di akaja wo mu ti ho o mbesre na memenya adwuma na ma wo ko ye no wode wo chia ne nana ba ma sa wo ye ne di an Madam Pacho de ne chia ne se oba kasa Madam Pacho de ne chia ne se nege ni eno mo nso kan de enkomo ba no mo ni udi ye ana mo ka chire owura ne se we di eye yey masre omo nana ba ma kan sa de an Madam Pacho mo ka se we di eye owura we di eye Madam Pacho wo de wo ye Madam Pacho me pa che wo ko no wo di se ya na ko ye Vivian Madam Pacho wo di se ya na ko me che se wo di atade ni bibias wo hu se ya na ko ye na me ka sai no akosha watade kama jeans wa vidre jeans no washa wo top kama wo ti wanunum no wato ano kakra na wo gina hele so koka na de ko ana se ya Madam Pacho me ko ne de me share jeans na me share top na me share empaboa e de empaboa slippers kasa Madam Pacho me share slippers ena wo ti no ko buro ya na se ya na me ti ne de na se ya na etie ena mo se wanya fange Madam Pacho me nkasa wonya fange yo wo ye fange de but omo ka se we de ye Madam Pacho so wo di bi ba enye je wo di banyina no wo wura nana mo se eno de enye we de eye Madam Pacho wo de oba pa ba fie Madam Pacho owura no wo hwa wanya mfie sen Madam Pacho kasa mente Madam Pacho benya be 20 years obenya be 20 years wo wunimu no nti won hyeda nim no actual age no
enti wode wo ko ye no wo kodi sen e wo fie ho Madam Bachum kodi 3 days. 3 days Madam Bachum. e wa anwan kwanta. Madam Bachum. Owura fie owura no wo nickname bi ho edin omota de bɔ ne mra ne pa ho. Madam Bachum de owura no nko ana menu. Edin a wo se wo pɛ no wo bɔ ya na ne wowura. Madam Bachum. Ye Awurade Nyankopɔn. Aha ya Akoma 87.9 FM me pache wo tie radio abra Facebook live. Never share ye bano o say ye nano Matilda Fosua ye ni di nkomo no. Wo die abra Facebook live never share no wo baby e wo nkyane a bra Facebook live nema oba no entena se na onhwe bi nkosi awie ye ontie bi. Why mesraw enu nti ne yede na yenim se ne kasa ne ba yenim die nti ya na dwada yede na ye first story ye futuo pa enti ne bra Facebook la YouTube ye Akoma TV enye Akoma 879 bm ye Akoma TV enu nti bra YouTube sesi a na won so ebehwe bi Onua TV etwagu Kings TV so edem okay enti no wone o ma menua enete meboa Madam Bachum. What every fear koda bema ho 3-4 days yana. Madam Bachum me kwatena me ma menua no kwa me ne be ma bia korampo and me ne be ma bia mpo aunt nase ekopim se owura ne mo fi e se me di adwane koma me bla na me ba no owura mbe se me pe no eno Why woni wontwe mpenada? Madam Bachum ma twempnada but me jaye me betna ma monde me jaye ekopim se me di adwane koma me bla me ba na me hia owura na oka so opem no de me kokumas. Okay, enti wako school da. Madam Bachum school me kodu class 6 pe na me jaye. Adena jai. Madam Bachum na papa si oniska owo hono. Mentio. Madam Bachum na papa si oniska. O papa so oniska into udru class 6 na wujaye. Okay. Enti no o first boy na wo find near friend say. Madam Bachum no ne fe no owura. O first boyfriend. Enye owura we na meka na asemo. Wo so watwe mpenada. Na meche se ompena edi nkan ya wo fa no near friend say. Madam Bachum no ne fe no Kofi. Na mpena to so mienu a wo fa no near friend say. Madam Bachum no de membisa ne din. Eradi san be hwe. Ompena o first boyfriend no break you virginity no. O break near friend do break even ne fe no Kofi na chi empra foforo be na akofaye. Madam Bachum no de man fa no kromo no na ayi sister be free dwa so behind dan wo enkwanta ho no. Anana Madam Bachum me ma me jai ho no mokowale obogu nti no na say meni obi enti me fa girl na damfo nti okoba bia na me ne na eko nti ono ne fa boy ano no ono na fa bia ma Wadamfo na won ne nam. Madam Bachum Wadamfo. Madam Bachum Wa fa boy na wa fa bia ma. Nti boys dodo sen no fine na dodo sen no de ma. Madam Bachum no kra ba ko pe no de ma me kopim se ofili otufiri nkwanta ho no no ko be ma no ho okumase. Nti ba ko no de ne ma on your friend say. Madam Bachum no fini din. Wo boy ya woni na tra woni ne tranfi woni ne tranfi. Madam Bachum ne na anti no me fan say ye free nkwanta ho no ma ye ko ye no. Ade achi ya ba ye ne pemanko ho bi. Ono dai. Madam Bachum. O mauska. Madam Bachum. Ono koda wo abonten edem hotel and guest house. Madam Bachum. Kasa. Madam Bachum ko hotel. Boy ne wo ko hotel. Wadamfo no ka ho bi no kwa na oja ho ma boy na na. Madam Bachum na damfo no di me madamfo ne de na okofa aye no. Ode ono ni ko hotel. Ana na damfo ne nso edi me ko hotel nti me fan say ye ko hotel ba ako. Hotel ba ako no obi akoda ne dan. So wadamfo ne boy ne ko wo mu room. Na boy no ode ne ma wo no onso ne ko room. Nti woni ne ko hotel on pre dodo say. Madam Bachum ko ho ba ako pe. Madam Bachum. Nti ofa wo wie ye no wo ko no ma uska. Madam Bachum. O ma wo say 50 Ghana 50 cedis and 5 cedis 50 cedi and what bema won ne kwada hotel wa misani din Madam Bachum me mbisa ne din and once no wa misa wodin
Ono bisa me din. Aden na nso omisa ne din. Ti se woni ne ko hye hotel room no na okokun wada ba ko no no wada afno ko hye okun no e na wo nso ko hye okun wutu hotel room ho e na wotwa wo sebe wo ba onofo na wode ko gisika nanka wo ye ne dai wo ko no wo cry wo do ko da hotel ho no cry wo cry obi. Madam Bacho ne na me ni Madam Bacho na me nko ana me tinti me ko baabi a na obi amfa me ho baabi a me ko. Wo papa no amfa ho. Na me papa wu ye nti no ana me ma me jan me papa wu ye no ana me ma me ja ye gu ho no ko wale obogu. Nti na ye nko ana na ye ti dan me ne me nua ba ko ketua. No nua ketua. Wo ma me no papa ma wo na ye pani ho. Madam Bacho pani ne de ya ba be wale ne de ne ko nkan. Na se woni mo ma me ho. Se wo ma me akware ya de nti na wo nko ma me ene ni kunu no ma ba wo na de mba wiase. Nti ene me ntena wo ko ma me ho no pamo. Madam Bacho ma me ne ko no ma be ma ne mpe o. Wakọ wa ma me apamo be ma mpa wo de wo ba ma me ho. Kasa. Madam Bacho ye ko no ma na se osi Madam Bacho ye ko no ma be ma no ko no msa sa ye osi fa ye no. Ye dan. Okonom nsa na se wada kura no bobo punum na so obi mpuma no watam sekan na so di jejan so ntina ama me nya. Madam Bacho no di bobo punum se ye mbie puno no. Na mumbie ma ne medai so akonom nsa wababa to punum no onye dai obebom nti wabom amumbie no no onkodai. Madam ono ne nkasa dan wo honum na ye nso ye baabi a me dan so wo honum. O de seka hununa so obekumpe. Madam Bacho me wu ye chia me ko ho nyina asa no ye. Wakọ na wo de wo ba no wo de wo ba no court na omo so na ono abo akohoma ma wo ne wo ba na dibi. Na besi de no won kwotwe sekan konom nsa. Tama na wunya wo ye no wo ko wo ma me ho e na wo stepfather pamu ana wo ma me pamu. Me pacho owi amonye ne ma me number ne ye ne o ma me ni nkomo. Wo ko ho na ma me pamu wo. Madam Bacho me ko ho no. Eno opamo ye no ma me bedi nkomo. Madam Bacho. Wo ma me your friends saying? Madam Bacho friend Lydia Cha. Lydia Cha say what hene? Madam Bacho ti bogu. Wo papa ni din de say what's the father no? Madam Bacho no ye osi friend soja. Soja. Ye ma me Lydia Cha. Ma me Lydia Cha wo ware soja wo bogu ma me oba na tia no. Wo ba Matilda wo say wo mu papa wu ye no. What wo mu asawram oni ni nua ketewa wagya wo mu na wo kɔ wade nti oni obi a wo hwɛ ne so nti bɛma we frɛ no a na wodi nachi bɛma we frɛ no a na wodi nachi nti maami acha Lydia acha ya wo dɔ bɛma acha wo yam ma maame wasɛm na da board no na mom sɛ enya no kredi a ene na ma minim so wo bi ehunu Matilda ka kire wo sɛ wo ba no ti wonua TV Kings TV Akoma FM ampa maame wo ba no ti ya no enti sɛ de wo ka enya no kredi a ene na fra mi producer na ye ni woni nkomo ni ehunu sɛ wo bai ena yakoda bone anase wo ena wo ya maame a wo nya responsible mother fra number yi mame 055 36 72173 055 36 72173 obi a wonim ye ma Lydia Cha wo ware soja e wo bogu me pacho on frɛ ye number ne sesi a na ye ne ni nkomo because ye ni nkomo nko ba bia o ye tetan kwanchen ememma ne ye mienu owura e na kwabena enti mema mienu ba na hyeda chie no ene ye ka ho asem no ye nya ko ba bia enti wo de bra Facebook live Akoma 87.9 FM YouTube Akoma TV station ni onua TV ena Kings TV okay enti yanto aso ti wo maami ene wukọ a na maami apamo mebo a Madam Bacho minya ketwa ne nso sa okọ ho no ma no apamo na anadwu se okọ ho no ma kase Madam Bacho anadwu se okọ ho no ma o ma ne nda edem ho no otimi pamo no na wakora na fa bogu kwan ne so aba nkwanta ebi wo ho nso amalia bi wo ho no na wagye na ma na da ne dem okay enti ebra wukọkọ hu ye pamo wo ono maami ne na kotena ne edru ho wo ebra wo ko owura ho akodi 3 days e wa hwan kwanta no asem na o ka kire wo maame na wo ne tie no Madam Bacho
Madam Bacho me kone de mankro bia. Madam Bacho mankro bia me ko duru ho na ansa na me frɛ me maame na ka chen se me ni owura kokumase. Na o maame no onim owura. Madam Bacho no onim no. Enti se o ka se uni owura kokumase a ma o maame no ne ye frɛ no Maa Akos. Madam Bacho no ye frɛ no maame ama. Nti o ka che wo maame nua maame ama se maame ama me ni owura ekọ anwa kwanta onim owura. Enti obisa wo se owura ye hwan. Kasa. Madam Bacho me ka che ne se mema na omoba anti mutu hon mo be si dan no. Ba kumu na me ne kokumase hon mo no. Ana o see you. Na chese kwa benani owura no omo ba anti mutuo ho. Madam Bacho. Anti mutuo. Madam Bacho. Yo ebe si dan omo ye mesinfo. Madam Bacho. Omo be ye adwuma asen akọ omo nchi. Madam Bacho. Okay. Enti no wo ka che wo maame se wo kọ owura ho no di asem no kai. Madam Bacho wan ka hwe. Ena wo kọ di 3 days wo owura ho. Madam Bacho. Enti wo kọ na wonim se obedi 3 days on ho. Madam Bacho no me ka se bia ye kọ na bia de chie pe na ma yamba. Enti wo kọ di ene de na wo faaye. Oba wo kọ dan kunchire. Madam Bacho man fa hwe atade am de kọ ye pe na me de kọ ye. Atade soro ba ko. Wo jeans, wo dross, wo brazier. Nimians eno pe na de kọ ye. Madam Bacho. Dross na she wan fa bi anka ho. Madam Bacho. Brazier na bo wan fa bi anka ho. Madam Bacho. Atade na she wan fa bi anka ho. Madam Bacho de. Ena wo kọ di 3 days. Madam Bacho. Enti wo ya dem manage sa na ma no. Madam Bacho. Matilda kasa go. Madam Bacho mi dware anu ana mehye. Nti wo dross no wo she dross ba ko 3 days. Madam Bacho aya me de anda ko nti mi dware wie na me shanda na me si dross. Kasa Matilda many abrio. Emema mienu na omo yo sa many abrio wa musu o. Enti kasa na mente won kan yie. Madam Bacho mi dware wie no dross na me si na me shanda we. Ti wo se kodware a na wa she dross no na wa si underwear no. Madam Bacho. Na atade soro ne fam no nso we. Madam no de me si kopem sem de be no ana na mehye. Yajo yawu ema time yawu 3 days tade ba ko pena wodi wo pie. Madam Bacho wan fa mempi. Ti na wo sheda mo sa. Madam Bacho. Ti 3 days no wo sori ano papra ema nanafo no so wodo obaka ma aba no unu say we are responsible, we are marriage material and I wo sheda mo sa wan pie. Madam Bacho me sheda sa me ba be dware na me pie ko dware. Nti wa no aduane wo ho. Debi. Ti wo ko abonti ano ato aduane abrɛ. Madam Bacho aya ne nanam na ye no aduane no mo de abrɛ me odem ho no. Owura nana wanti wo mudinda. Madam Bacho manti o mudinda. Owura nana ba ne nana bema. Mu ya ba hye bone papa. Mo be di akra ketewa we ya ba. Wa be chia mo. Ka nana bema ne nana ba. Ne mo pam akra no ye ba ni sha. Mo si we di ye na che se what I di bi be fie ho. Eno de na nye. But we no de eye. Ena wo bi ba ketewa be hye dem 3 days. Ena nana eno aduane a na wadi bi akọ edem no wadi abra no wadi. Madam Bacho yo de sumo owura no owura de abele me. Na wadi. Sa 3 days. Madam Bacho. Ya rade nyakopo. Ena wo free wo ba efie. Tu wo ba ye no wo san betena maame eyo. Madam Bacho me free ba betena sister ama no ho me maame ketua no. O maame ketua no wa anya wo hwe. Madam Bacho. Wa misa wo hwe. Madam Bacho obisa me. Obisa wo de yan. Kasa mami kasa bebre. Madam Bacho obisa am se me ko hen fa na me se me ko owura no ho no. 3 days ni nyina. Madam Bacho. Enti wo ba no owura ma wo de na bai. Madam Bacho o ma misika na de bai. O ma uska san. Madam Bacho 50 cedi. 3 days. Wa boka. 3 days. Sister, 3 days ni nyina so no die. Madam Bacho Debi. Na brebe no no da ukodi 3 days o owura 19 to 20 years the war ba kwa hye ho. Wo no da ba ko no ana biem. Madam Bacho da na ye koye ne de one me dai. Ana na de chie me me da na. Ti kwasi ada ne pe no ne ma anda na. Kwasi ada no ba fie tambe. Madam Bacho mbedru fie be 11. Bedru fie be anopa 11 na anajo. Anopa be 11. Anopa 11. Ti me me da no odu ko fie da. Wo no die. Madam Bacho. How many times? Madam 3.
Or not that 3 times. Madam And a Bacho. pair any anajo. And anajo rounds 3. Madam Bacho anajo. Anajo. Ana ewi ana anopa. No die. Madam Bacho. Na dear chain, memeneda. And also no that do saying. Madam Bacho no so sa. Anopa, ewia, and anajo. Madam Bacho. Tikwasia dan na nya hudi. Madam Bacho. 3 days. And I will bo ma saying 50 cedi. Aboka. Matilda. Waboka. 3 days. 50 cedis. What they yet dang? Madam Bacho, me de buy. Madam Bacho, na mnini nyina na e ba nkwanta ho no mu. Ana na damfu sa Madam Bacho na minim so muti kuro ba akoso ntino. Kwabena ne na efre ne ka kire ne se. Menini mienu ba nkwanta ho no ma, me bla so obechi na kwa akotum. Enti ye si form no say on nyamba bi na say ade no ma yemba no say o sa akwa ya de okumase ho no. Ti Madam Bacho me bedru fie no sa aka chem say o sremi opamacho ni onya lolo for de be kontimi send sika ni bi man. Eja wajo asai wane o de 50 cedis ne ma wo 3 days di o de ma wo no mu bedru nkwanta no a wo san ko back to anwan nkwanta no. Madam Bacho no ne ma mba nkwanta ho bi ye si fom odwaso junction. Ena we frɛ no. Enti me bedru fie e wo nkwanta no ne frɛ me se wonya mba bi. Onya ma enti we see 50 cedis now we de ma 3 days no. Sai fa bi yadan. Me send 20 cedi ma no mfa kanko. Yo ekwa gine baby no na yento asam no so na nkomo no eye me kese eye masum de na sanye ma kuma mu ya na sanye ma reho yakoya na ye bai e matai Mame Lydia cha wo no wo ba no abrabo a wo bo be menti. Okay, enti sika no 50 cedis no bra wanim akwachi bra wanim kra bra. Okay, enti 50 cedis no sign wo wura sign e ma wo de sending na. Madam Bacho the 20 cedi na sending na ka 30 cedi wo meme ho. Oh, mabo. Okay. Enti wo ba ye no edie na si e kire yi. Madam Bacho me ba ni de si ye no me bla ti ye se me ko kumase. Enti e ma na be bu ye. E ma na ye dan. Obebo ye. Obebo wo ne hwan? Me mama nua ketua. Obebo wo ne wo mama nua ketua. Sister ama baba ako. Nso ka ho nti ahomache na ye da ho no no obebo ye. Adan wo ne sister ama ba na koye. Madam Bacho de. Di nti no no so obo no. Madam Bacho no nso se ono nso ye memasem saa. Ana obu ye mienu. Ena obu mu mienu nyina. Enti obu mo no ekire no edie na esi ya wo hunu sa wonyem. Na ukọ ho no like ufri owura ukọ fie no. Edi sen ansa na o ma menua ama eka se asa wo ho ada. Madam Bacho ade chi ye no. A obu ye wie ye no. Madam Bacho ade chi ye no obu ye wie ye no. Edu ada no. Ana Madam Bacho mebe yare ye Madam Bacho na mintimi nsole nyehwe na mintimi kura ndidi ana omo se anya sade enyinsen entimi bla ne bisa me se enyinsen ana menka ana me se enyinsen Me person me because den say ukọ wo wura ho na wo ba ye no me da say den say ukọ wo wura ho na wo ba ye no edi sen ansa na omo beka se wonyem. Madam Bacho me furu bedu kwesiada no enti kwesiada na ade ba be chi Monday no na homache na me bra ne be boye no enti ade chi Monday no enti ebinada na me be yare ye no enti me be yare ye na me maame ne kokuru mu ba na mu ka che ne se me menyem na me maame na ba be bisam se menyem ana me si de be menyem Enti etie for mo mama adwe mra ha se ye wukọ owura ho fiada memene da kwasiada ena woja wo kwan ma wo baaye Madam Bacho edwoada ebinada ena wo mu hunu se wonyem Madam Bacho ebinada ena wo mu hunu se wonyem Madam Bacho na me yare na me dade na before wo be ko owura ho no be ma be na ne da Madam Bacho me ko ram ne be me bi ande biom ansa na wo be ko owura ho no ansa na mba be ko be ma be na ne da Madam Bacho kakai Madam Bacho me ne be me bi anda me bla ba ye kura Madam Bacho mu ho na me nyame menses
wo mu ho na enye possible say wobekọ be ma ho fiada memene da kwasiada one wada na yebetumi detect say wonyem ne benada Madam Pacho na me yare no na omo ponti me say me menyim na sabra na ampani ampasa na wonyem Madam Pacho na me nim bibia nso omo bisa me na se me yale keke na menyim enti brebe na hunu sa wonyem because wow Madam Pacho na me manje endi sa akopim se me de call hospital nso na omo ka chem se menyim ansa na me jeje se menyim enti why na ma wo call hospital no Madam Pacho ye me bla ba ko na e ma me call hospital ye hia na busuafo ni bi pa ka ne maame ne bra yi number because tama omo wo yare na omo ka say wonyem no edi say ansa wo call hospital Madam Pacho e cheyo e ben say Madam Pacho e che me call hospital ka na mo si menya 6 months Oko hospital no wanya 6 months. Amanko hospital anda na menye scam de be konti me bla ne free enkwanta on na okọ nkran na me ma me ketu ne free ye na opa na chosa se o ma miska na me fan hospital. Na sabre na owura we. Madam Pacho sabre na ne free owura na ne ehu no no. Ye se wonim ne fie ne nana odo ko ne busua fie. Nti adan na ne wo ne wo bra no ene wo ma me nua ma no mesna nkwanwa nkwanta. Ma fa nkoto owura ni. Madam Pacho ne ni lori fa ne de beko. Okay, na mo ni lori fa mo de beko. Madam Pacho. Breben okay, na woni wo se wa bi na tie. Madam Pacho. Den na wo free wo se wa. Madam Pacho. Meso no menene nyantokwa bi. Woni wo se wa ni nyantokwa. Madam Pacho. Den na mantokwa na bai. Madam Pacho. Kasaguma. Madam Pacho ko fa abayo bi betena ne nchen. Ana meme ni abayo ani pie ya na meme so aka che me se meme kwa akopɛ be mama akora no. Ana me ka che se nya be na me kwa akopɛ ama no. Enti meso anu efrem si sabako no ka che se meme ya akora bo ne pa na me ne bana di kan nyin se ne bana di kan nyin se first one to be se beto so second one bi. Okay, enti enu na de ntokwa ne ba ya. Madam Pacho na de ntokwa ne ba ya ma me tu firi me so aho no na me kotena me ma me ketua ho no. Sabre no na uko school. Madam Pacho sabe na me ko school. Na waja school. Madam Pacho. Enti okay, enti nyinsan na ba wakotwa scan. First scan ukotwa ye yeso was 6 months. So means ya. Ene na wotwe mienu. Breben na kwabena ene obeda ye no. Owura na obedai owura so ne kwabena ne beye mesi adwuma no meboa Madam Pacho enti breben na kwabena so be mu no kire ye Madam Pacho de kwabena be meme ko owura ho ba ye na me be yare ye na me ho to me no ansa na kwabena ni hu me ho pe me enti ka ade na kwabena no so ne koye kire ni Madam Pacho no so ka se obe han da ma me de mimi pe bi o de be ma me o de me ko Kumaso wo no mo ma me yo store kese metimi akotena no ahwe store na man ana me na muka se ne saadi ya weye enti na me mfo owura me mfa kwayi no ho mo na ka che se weye enti na Madam Pacho kwabena ne be kansa no na omo se na kwabena enti me mfa kwa Madam Pacho me na mo ne kan wo nana Madam Pacho ene se kwabena ye wo nana ye friend say Madam Pacho fe na antibedu ka kire antibedu te he Madam Pacho tinkwanta ho a ene o ka kire se we di ye Madam Pacho kwabena di ye enti ye den memfa no oso obehwe me dia memfa nti Madam Pacho na me kokoda no ho nyina koda no one prendo do say Madam Pacho me koda no ho kopem se odi efili ha se ya okoye no na do say me ni ho binti emprendo do say how many times Madam koda no nchen be 5 Madam Pacho sabre na wonyem Madam sabre na menyem nti wo kwa wo kra wo nana Madam Pacho na me na nanim se kwabra ne nchen na me koda okay enti etie for afei na kwabra no aba besim na yenya Matilda teacher ya wo pese wo ka bibi kakra ede efa akran onim no pa hello T Hello, good afternoon. Yeah, good afternoon. Me pacho winning Matilda.
Never saw I minimum. Matilda. Chile kakra kwan beso. Matilda ya makwala me tell na dear on Quanta Primary School. Na odu classes are all canampa, odu classes in Jai School no. For no reason. If ya okay now on funny things. And I never papa ebe wu ye. Into Jai School no cry sana ne papa no ewu. Dia hu ko no mu bi. Into the last time I mean na matise one ne soa betina ma one ne soa na kontokwa. Ama me friend we see mo na me pa ne tell say dey si bia no ma yan di ne ni yanko ne soa no ho. Ni yanko pa so. So dey be ya obetumi asa school back. We be say say obetumi school bi no say ha so go school bi. Ana me say dey anye. Am yanko pa ne ma ne soa no e cho. Na on take responsibility ni na on school. Me kan no osere. Na enti me dey so the matter ni TV so no. Ni dey na onwo. Okay, nyame so na. Me person me bisa say na school mu na woni made. Oh, I said that our average students na me come. Okay. Na ni suban at say wo school. Ona kasa no, na say school na ni said that nje ho papa. Enti na ya na ye encourage me say obeba school no ne younger brother na all kan. The younger brother no so on to school no mpe obetimi atena school obetimi atun dia be 2 weeks no ba da ne asoma nkwala no makofa na ba school iti on papa wuye no omu nyina akotena omu so anchen ama ne younger brother Bismarck no omu sa de ne ba school to school atade ye no kama say de be akola dia ebetimi atena school ehu ya ne all of a sudden we jai school we jai Yetumi eka say abofra we dey say ase na adwene nye ase bibi wo mu kakra ye hwe se de ositie no a ebra oba school na mo kire na de no mu se adwene no ebia eho akakakra wodan suban bi adi me medical doctor me kan say am but ase ohia counseling kakra because ya na ni ye bi wo ha ne suwa ni se ntokwa ni se ya ntia ada ono ne suwa no pupo enya sam ketua ono ne bo asede pa nti na ye ma ye ka say o me yan kopa che wo man na nka ne suwa ne ensa anye ne back because maame no asa o ya danfo o mo ben school nti ni ye hia bibia ye ko efe ho kokoche. Oh, okay, mami misa de twa to kra ye di nkomo yi na wo kan siwa o maame o maame no o maame wo ho o maame wo ba na ye hu say o maame ne suwa no no o mu na ebetimi take good care of akwala no not say ebi maame no enye papa na say bidisa but financially ni dey en kan papa side for no o betimi ahe no. Okay, into no our class and a father free mono. Ojai school nanso. Oh, okay. Ojai or class 6. Ojai and father free. But Ojai and so when that say be a papa son in sa besnam yanko school BBC. Okay. Already na kasa na nze maame ne papa no ma separate no ma dia ware kwa ansana. Papa ni bia bewu. Enti ne se papa no ewu ya ansana maame ne ko ware foforo no o jaya ware ansa. Okay. Because ya be ya ko mo ko ye eduma ni ya be hu se mate da maame ne papa etibu. Okay. Me da se papa pa eti me sha se won so ama ye nchemu kakra. Yeah, that's it. Enunti Matilda ne teacher wo kire na de ena mo te se ye ne no edi nkomo no o se eye no krese class 6 ena ojai school ampa. Enti na wonyem ena kwabena ene wo esan no beda gu so no Madam Bachan. but onna na ba ene kwabena no be se wo pe no wona na ba na ka sa kwabena de oye Madam Bachan. enti se wo koda kwabena ho a wo kra wona na ba no Madam Bachan na me nana ne nim se me koda kwabena no ho no. na wo se kwabena hye wo bo ebo be na se kwabena hye wo Madam Bachan ka so be han dan ma me. Bibi a me pebi obe ya ma me. Madam nti oye Madam Bachan wane. ne ma me store no ode wo kwotena no Madam Bachan Devi. ehine fa na no ode wo koda no Madam Bachan bebi o musi dan no.
honom an no de mekoda ye ma omo dan bi wo efie honom nti na honom na me mekoda okay na abroad wo se be 5 times meboa madam ba chan ni nyina so kwa no ono yes 6 madam ba chan wo ba no ama wo san madam ba cho me bo o ma miska nti anopa no makwa akodi ska baby o ye adwuma no e wo no ane ho madam ba wan kwoto owura wo ho pen because omo ye na afofo omo me ye no nyina na bai so mbe ye mesi no we wan kwoto won ho madam ba cho na kwabena owura nene na ye adwuma won kwanta honom ana owura nene me ko kumase ba nti owura na amba nkwanta ho biem nti e ka kwabena ne pe won kwanta honom nti no owura ne de no kumase honom na kwabena na onimu se ompena ene owura madam ba cho no nim kwabena nim se wompena no owura madam ba cho kwabena nim se wakwa spend 3 days e wo owura fie madam ba cho no nim ni nyina na eyada na asa ne kwabena koda because omo ye na afofo kwabena nim se wo ne owura twempena madam ba cho ka so pe memi ka se bia na memi hu owura na chi kwan biem na ka so pem na memi ka se bia obehwe me hospital kum ni bibiem wonyem no madam ba na okay o ka kire ne se kwabena ba forward no ka kire se kwabena yi meni owura nyemuo ti be me na mi hu no me den ma wo madam ba chan ana ka so obeji ahwem hey and with the abomination wo ka kire kwabena se woni na danfo owura nyem madam ba chan ana ka so obeji nyinse na ahwem etiefo me ba me ho wo so aya 3p garlic mixture amansanje atumu adro ya 3p garlic mixture wo ka kire kwabena se owura wuni owura nyem madam ba chan ana ka so obeji ahwem obeji owura nyinse no ahwew madam ba 20 ewi achi no kura na otime ka se nyinse no kura na ne dia na ye owura ne dia enso wo ka kire se eyo wuni owura na nyem eno ono so obeji nti ogugu so a madam ba chan but owura na wonyem winde wonyem wo no wangugu so biem madam ba cho debi wone wa na biem madam ba cho debi na wosi wo hunu owura akira kwan no wode wo kɔ na busua fie wanwea nkwanta adan na wankɔ madam ba cho na lolu fe na de be koni nya bi na yesa afa ne phone so na phone na dum awo ka wo no wan na do ko hospital madam ba cho awo ka me no ma me na Easter ya kate na ede me koy ono na e ka so be jimi ahwe me na sabre na wonyem no wankɔ hospital da madam ba cho man ko hospital da kopim se me ma me ketu an frɛ me bra na o sending miskanam e ma me de koy no when he did that madam ba cho me didi wan na me hospital do ne dia madam ba cho me ma me ketu an hwɛ me kakra na me nana enti ewi achi no na ma me nso eje me hwɛ me enti wo mu ano wo ma aduane di wo mu ano wo ma wo sika no enti no wo mu ntimi ma wo sika ma wo mfa nye lorry fare enfiri nkwanta nkwanwea nkwanta wo bra wo ma me nua no wo mu nyina ntumi ani wachi ama ma nkwanwea nkwanta amfa nyinse na nkwankoto owura enana no manim because omu ne hu wu a wo mu ka se dia ode oba pa ba fie mini so owura ta de ma ba ma dodo no nyina no wo no hu se omu hu se oye papa wo ye papa na da na ebusuafo ani wachi na mo afanyi nse na nkoto o manim madam ba cho bi endi machi ne manko na we nye sika wo free nkwanta ekwanwa nkwanta eyesen bogu nkwanta ekwanwa nkwanta eyesen madam ba cho kasa na mente madam ba cho mnenim bu madam ba cho mnenim ne bu owura de me kokuma so ne twa lol fenti me hu nti wan hu sika otwi haye nti kopim na wawo ama oba na nyasen madam ba cho na 4 months boso me nine madam ba still munya sika emfa akora ne nkwonkwo kire owura ene na busuafo madam ba cho debi 3p garlic mixture mansanje atumedro no edro we eye natural ena na make us sister maybe frabro chire ba ye was ma komi wokorongo na so mechi na 3p menya bi nto enti ene bomodi anadombo ame ene ne wo fa ka free wo no oba kumase wo ba no obenya 3p eto ite se wanya 3p ankase obekwa abro chire dia wo boa enti mesra wo da 3p eye natural bomodi ama wo sanka 3p garlic mixture ne bi
eye ewo and afa garlic and yede ayo ebisi immune system no wukọ feature what yaw with sugar level no e was stroke why kase dodo wo fu na yese kapusa no boada sen wo dwonso anu aye ase na hyehye no afa wo sesa de wo ka homa mu soro mesa wu ada wa adura wo hia eye 3p garlic mixture Francis Weja ose 3p minua ba abenaje happy home abusuafo e mo nhye ma yen wo se 3p sanso na aduana ba brante make us say oh was a 3p or 3p and now what they ato Maa Akos great family so fans of Akoma mu nsam so Akoma mu nsam fan club so what they ato won nyina charity foundation aduana ba se 3p what they ato so was a mon share 3p garlic mixture no eye dupa eye natural edura ya fancy ngum ni ya fancy jaso and eye 3p garlic eye mani padua ewo eye mani padua yaka bom double silencer eyoja Daniel ba misia ba kwalena ke ba pidank ene Angelos Fepiwak natural I was 0248 928824 0248 928824 and now 0201 000021 numbers no and the good screen this one 3p garlic mixture numbers no fre neje edupane bi eto menya owo kukurubo just say you know ice no enya na nwi aname boa ice ni jina boa no na no Pastor Julius kan sembi menya koka wo se abrochire de se wokọ wo de wanya hwe kura no enya wo skin ye ma meka lefe papa na ye papa nso kada ntuntum aba eye fe dodo aha obaba ye mo aha akua panemra na nim kakra ma me na apomote saying yo any da wo ho adie ni ehu owo kese ayenya no yo we de Maa Akos medawase amedawoni otimfo nyina ase se ewie nso wama me sa ayi akwanya ya